Pillaj qallarik semananta tukushanchisña turay ñañay. Yapaykichis hatun napaykuyta chaskirikamuychis. Kaymi kashan ñawinchay periodikukunaq umalliq willakuyninkuta ñawinchananchispaq. Kunan viernes qanchis p'unchay enero killapi kay willakuykuna kashan. El peruano willakamun. Perú suyunchispi iskay waranqa iskay chunka huqniyuq watapi llank'ay yapakamunsi imaynas karan pandemia mana kashaqtinraq yaqa hinaman sikutin kunan wata pachak suqta chunka pisqayuq waranqa llank'aykunas kanqa nispa ministra de Trabajo willakamun. La República umalliq willakuyninpi apamun. Congreso Constitución hatun kamachiyta manas chaninchanchu. Hinallataq Constitución sutinpi rimanakuy kanantapas hark'akunsi. Hinallataq El Comercio willakamun. Procuradorkuna, hinallataq congresista-kunapas ministro Aníbal Torreswan phiñakushanku. Gobierno mantapacha, procurador Daniel Soriata urquyta munasqanku manan allinchu nispas ninku. Fiscaliatapas mañarikunqakus qatipakuy purinallampaq. Kunanqa correo apamun. Kutipakuy. Gobierno Procurador Daniel Soriata urqupuyta munan. Paisis Pedro Castilluta Fiscaliaman chayachin. Ministro de Justicia Aníbal Torres nin. Imaynatas chay llank'anapi churarunku chaytas waqmanta ñawinchanqaku. Chaymantapas El Diario del Cusco apamun. Omicron onqoykosqoman chayarun. Instituto Nacional de Salud chay resultado nisqata chayachimun. Waynas iskay chunka iskayniyuq watayuq onqoywan ratarachikun. Ichaqa qhali yapunanpaq ñas yanapashankuña. Perú 21 willakamun. Procurador manan manchakunchu. Daniel Soria Congresuman rin. Kamachik Pedro Castilluta Justicia qatipananpaq mañakusqanmanta rimananpaq. Hinallataq ojo apamun. Qarak'unpu hayt'aymanpas COVID-19 onqoy ayparunña. Perú suyupi teqsi muyupipas ashkha pukllaqkunañas onqoywan ratachikunku. Kunan p'unchaykuna La U, Alianza, Cristal, Cienciano ima manañan pukllanqakuchu. Chaymanta Depor willakamun. Tuta chayaramun ashkha pukllaqkuna COVID-19 onqoywan onqorunku. Alianza kallpachakusqanta sayachin. Hinallataq kunan p'unchaykuna Universitario, Cienciano, Manuchi manañan pukllanqakuchu. Liga 1 llallinakuypas febrero kama suyanqa. Tukunapaq Libero apamun. Arabiamanta Inca. André Carrillo allinta watata qallarin. Supercopa de Arabia Saudita sutiyuq hatun llallinakuyta pukllaq masinkunawan llallirunku. Kaykamaya willakuykuna aypariwanchis turay ñañay lunes p'unchaytaña waqmanta tupaykusunchis.